Shalome shalome bana b'Imana ndizayiko uhoraho abazigamye igitondo cy'ubwiza mwe mu Imana atugeyemo kugira ngo tungere kuyana ku ijambo ry'Imana. Imana tubishimire cyane kuba yongeye kuduha akaryo keza ko kugira ngo tumve amajambo yayo atunezera cyane kandi akatuzana ko ibidasanzwe. Yesu yavuze ngo ibindi byose bizovaho, ibindi byose bizoshira, ariko ijambo ry'Uwiteka rizohoraho. Nta kindi gifite agaciro nk'ijambo ry'Imana, nta kindi twoshira ku mwanya wacu kugira ngo tucumvirize cyane atari ijambo ry'Imana. Bamuwe wamafata kaya kukumvira ijambo ry'Imana ekabwiye ngo nikurahomba, ariko wahisemo neza. Imana ihimbaze cyane. Ngeze ko tuganira twa Pastor Kiza, ikiganiro ni Imana niyo buhungiro mushikirizwa iminsi yose re kwa mbere hano nyene kuri Kenite TV. Reka dusenga Imana. Data, in the name of Jesus twagushimiye kandi twakwegurukiye. Uri umuvyeyi wacu uzi kugira neza, uri umuremyi wacu, uri ivyizigiro byacu, uri amahoro yacu, uri itunga ryacu, uri amagara yacu, uri byose byacu, mwami w'abami. Twagushimiye ku karyo keza wongeye kuduha kugira ngo twege kuganira ku ijambo ryawe. Ndareka ngo umuntu wese ugiye kuganira bidasanzwe birahinduka, bidasanzwe biramubako, ubuzima bwe burahinduka, imibereho irahinduka. Ibyo byacu ndabyize mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Nshuti yanjye, reka ndabaramutse amure yose umuntu wese wafasha akakanya ko kumviriza iri jambo ry'Imana ryo ku uyu munsi wa kabiri. Riza ko igitondo ari igitondo cyiza ku buzima bwawe, we wahisemo gukurikirana iri jambo ry'Imana. Musanzwe mwibuka ko turi mu kigo kivuga ngo gwikigayemwe, kivuga ngo uburongozi bw'iki bw'Imana, uburongozi bw'Imana. Yes, ko tubona neza igihe turongorwa n'Imana ko ibidasanzwe biraba mu buzima bwacu, ibyo batagomba ko bitubako biratubako, ibyo abantu bibaza ko tugaragaza tubigaragaza ko Imana ntagiye na kimwe yigera izibigwa. Uburongozi bw'Imana buhagarikwa iyo umuntu ariko arongorwa n'Imana. Nubwo abantu boba benshi mu kumugwanya, ntagiye na kimwe umushobora, kuko iba ari Imana nyene iri kirikorera, iba ari Imana iri kirabaho mu buzima bw'uwo muntu, iba ari Imana iri kirabaho mu bibereho y'uwo muntu. Iyo mpamvu ibindi byo tubishyira ku ruhande, mpamvu ibyo byacu tubishyira hasi, maze tukarongorwa n'ikigayemwe, tukarongorwa n'Imana yacu. Tuye gusoma ijambo ry'Imana, twako tuaganira muri kiro gice mwitanguro gice 41, aho twako turiga Yosefu kuri Yosefu tubona neza. Twasoma ijambo ry'Imana rizkoreka neza igihe Yosefu yari mu ibohero, maze Yosefu nshuti yanjye kango, maze Yosefu yagiye mu ibohero bigenze gute? Yosefu nuko hari umugambi Imana yamuvuze ko, hari Imana yamuvuze ko igihe yari mu nzira ariko arabandandiza mu iyo nzira kugira ngo ashike ku Imana yamuvuze ko tubona Yosefu ko umusore yubaha Imana kandi ntiyigera akora ibinyuranye n'iby'Imana agomba kwakora, yakora ibingombwa kwakora rimesita. Ariko tubona neza nubwo yari mu mugambi w'Imana, yari karongorerwa mu nzira y'Imana, agenda ahura n'ibigeragezo, agenda ahura n'ibibazo, ariko ibyo bibazo ntibyatuma Yosefu awushinzira Imana yagombye kwacamo. Yateza guca mu nzira Imana yagombye kwacamo, yateza gukora ibyo Imana yagombye kwakora. Ntigeze akora ikintu na kimwe kinyuranye n'Imana yakoze kugira ngo asiprime ibibazo ariko ahura nabyo. Yategeza guca mu nzira Imana yamuvuze ko yateguye kugira ngo ashike ku Imana yamuvuze ko. Reka nawe ubwire ngo hari inzira utegeza gucamo, ariko hari inzira wocamo ugasanga uri kurasenyura ministere y'Imana ku buzima bwawe. Hari ibyo wokora ugasanga uri kurasenyura ministere y'Imana ku buzima bwawe. Niyo mpamvu utegeza gukora ibyo Imana igomba gukora. Asiparege de kezine, nkora ibyo Imana igomba kwikora, ko nkora mu izina ryawe. Nawe ndarekana ngo umuntu wese uri kuranyumva, ibitari ngombwa nabikora, ibiri ngombwa urabikora, ibitari ngombwa nabivuga, ibiri ngombwa urabivuga. Rimenta kaba kiro ye Yosefu yemeranya n'Imana gusa Imana igomba kwaca, yemeranya n'Imana gukora ibyo Imana igomba kwakora. Ariko tubone neza Yosefu ahura n'ibibazo kugera igihe muka Potifari amurenganya. Usorera amajambo hano ye mu gihe cya 41 niyo amajambo abitubwira. Tubona neza ingere muka Potifari yaciye agomwa Yosefu, arabwira ngo Yosefu ndagushaka kugira ngo turyamane. Muri make dusubiye magato twaraba neza kino kintu muka Potifari yazanye
ni umugambi w'umwijima kugira ngo asenyure icyo Imana yavuze kuri Yosefu. Kubera hari icyo Imana yateze kuri Yosefu. Ariko rero Satani aciye muri muka Potifari aramunidoke amuzanye muri mpemu yo kugira ngo asambanye Yosefu. Ariko iyi mpemu yo kugira ngo asambanye Yosefu si mpemu isanzwe, ahubwo ni mpemu yo kugira ngo asenyure ministere, asenyure icyo Imana yasize kuri Yosefu. Yosefu nawe arakamenya, aramenya ati jewe sinkora icyaha, sinohema kuri databuja hama ngo mpemuke ku Mana yo mu ijuru. Ndugu zangu, reka babwize ukuri, umugambi wose Satani afise no gusenyura icyo Imana yakuvuze ko nawe uri kurabimenya. Niwemerera icyumviro kidafatanye n'Imana, niwemerera igikorwa kidafatanye n'Imana. Kubera ikintu cyose ministeri yose itari Imana ije kwica, ikintu cyose kivuye mu mwijima, ikintu cyose kivuye mu bwami bwa Satani kigamije kukwica, kigamije kujyana igenomo. Ariko icyo Imana nico buzima, icyo Imana nico cyiza. Niyo mpamvu mwiza ndakubwire ngo byaba bimeze nabi byaba bimeze neza, menya ngo aho Imana ikiranjana aho niho ibyo Imana ikirambwira ivyo ni byo ibindi byose ni kinyoma. Izindi zira zose izo sizo izya z'Imana, iyo niyo ziyaye gucamwo arepata. Ndakunda Yosefu ingene yabyitwayemo. Yosefu abwira inabuja ati mubyize ukuri, ibintu byose databuja yarabinyemereye yarabimpaye, ariko ibyo atampaye n'umugore wiwe. Arabwira ati rero ndakubwiza ukuri, icyo cyaha naco nkora. Yosefu arabyanga. Nigeze kwimvira igihe kimwe ndavuga ati ngo mwino minsi reka bene data dushake tumanze rutene nku gato, dufate nk'ubu ugiye gukorera mu kirimba, ugiye gukora ibwami nibagisigura ugiye gukora, uri umukozi uri kurakora, uri kurashaka iki, uri kurashaka amafaranga, uri kurashaka kubaho. Ukaza wumva muka president akubwiye ati burya rero ndashaka turyamane. Burya hari umuntu yoba yakwititse agati ku bukene visi iriyo kasyo, akana karyo ndose ko kugira ngo ntere nje imbere, atakana karyo ndose ko kugira ngo ndonke amafaranga. Ikindi naco yo kuvumenga n'agaciro rose naro muboyi none ndose kasyo yo kuryamana na mahusha. Kweri umugore w'umwami uca wumva umenga noneho agomba atera imbere, umenga na kandi kantu agomba ronke. Imana ihimbaza cyane. Ariko Yosefu aramenya neza ati hari icyo Imana yavuze ko, hari icyo Imana yaneretse ko uno mugore namwemerera kizoba gisenyutse, azosenyuye icyo Imana yasize ku buzima bwa Yosefu. Arabimenya, haravuga ati sinabyemera gushika mu ka Potifari afata ingingo yo kumfata ku nguvu. Aravuga ngo ngoma nakurenganye, ahitamo afata umwambaro awutanamurako, arawutanamura amarenganya Yosefu. Aravuga ngo Yosefu yagomye kumfata ku nguvu. Ibyo byose Yosefu arabyemanga, aramenya ngo hari Imana yambuze ko naho niko naho n'ibyago hari Imana ikiranjana. Yosefu ntiyacika intege, arabandanya. Naho ndakubwira ngo Imana ikakujana ni heza cyane. Arapata mandera pepo tibiri kurabona, pepo tingorane ubona, pepo amajambo wumva, pepo tugwanga ubona, rakosaya bandanya. Imana igomba kuca, Imana igomba kuca, kora ibyo Imana igomba gukora, vuga ibyo Imana igomba kuvuga. Reketaba erimande ejo ni heza nshuti yanje, ndakuremesha cyane. Niko nabwira umuntu wari wataye ibyizigiro byawe, wakumenga ugeze hasi, wakumenga ntacyo kivuyemo, ndogeze kuja kubwira ngo ari Imana yikira kuzana. Hari Imana yakuremeye, hari impamvu ukiriho, hari impamvu utapfuye, hari impamvu yasanganye we yagusigaje, hari impamvu babandi batase ariko uracariho. Hari Imana igomba kugaragaza. Ndugu yangu rongorwa n'Imana, hari ibyo Imana yaguteguriye. Shaka bandera gusa irimetaya. Turabye Yosefu yemera kuja mu ibohero, Yosefu yemera gupfungwa, ararenganywa, ariko Yosefu akomeza kwizigira Imana.
imana. Yosefu ajyanwa mu ibohero abona mabi arafungwa. Mataya niyo bamuna kubwiye ngo hajya urongorwa ari imana, ariko nyene ahura n'ibyago, ariko ntucike intege. Umva nkubwire ndugu yango, pepo muzamuhura wambwira ati pasta jewe ndizera imana, kandi hari ibyago mbona, hari ibyo mbona ntashaka, ndi mu ngorane. Ati none mbega imana yoba yarantaye cyangwa ikirandongora? Umva ndugu yango, pepo tukobiri komeza usome ijambo uko bihuye n'iki jambo kibajya kubwiye. Ntugakore ibinyuranye ijambo imana yaguhebye, ntabwo imana iguhemukira kandi izoguta icyo yakuvuze ko izogishitsa, izogikora, izoherengeteza ibyo imana yaseba. Rabeta mande rokota sengero ry'imana. Nimugahemuke, nimugahemuke, bandanya komeza, ntugatinzira. Eregaye nyumva kugira ngo mwiyenduce ngaha ngo niho byogenda neza, nta namwe byogenda neza gusumba imana igucishije. Rimataramare sagabareha rokotoya mwe muyanze, ariko ndumva hari umuntu, hari inzira zindi yagomba acemwo, hari izindi nzira turabona wagomba wicire kuyamvuye mu nzira y'imana. Ndaje kugira ngo ntugahushe inzira y'imana, kugira ngo ntugahushe inzira imana yateguye kucamo, cya imana yagombye kuca. Kora ibyo imana yagombye gukora, rekana n'ivyo, rekana mwijima, rekana baguhenda ngo ngwino cenga byo kunda. Nta namwe hari ubuzima usibye mu nzira imana guteguriye. Imana izoguta, izoguhemukira. Imbere ni heza ndugu yangu, ongera uzamuke, ongera wihagurutse, imbere ni heza. Mwarahezego cyane, mugira umunsi mwiza. Zosubira ku munsi w'ejo mu mugisha. Ndabasengera mu izina rya Yesu. Data, in the name of Jesus, wari umugezi kugira neza, urongora neza. Watubwiye ngo uraduhetse, tuzorinda tugera mu zabukuru ukiduhetse. Watubwiye ngo tuzorinda dusesa imvi ukiduhetse. Wari umubyeyi wacu udahemuka, abandi bose bohemuka, abandi bose utuvako, ariko wewe wamuri kumwe natwe ukatugira neza. Ndasengeye umuntu yatabyizigiro, yagomba guhusha inzira yawe ngo acagomba guca, acabagenzi bamweretse, ariko namusengeye kugira ngo aya mageragezo arimo amuve ko mu izina rya Yesu. Kandi namusengeye kugira ngo yakire inkomezi zo kurongorwa nawe, ace muzi wagombye kwacamo. Ingendo ryacu ndabyizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwarayizeye cyane inshuti zanje, na hejo.